Dobar dan i dobrodošli u novi video. Uvijek nakon svake sezone kada završim s poslom, svaku jesen kažem ma ajde ove godine ne treba mi ništa, smirit ću se, međutim ja stvarno ne kupim ništa i onda dođe evo 11. mjesec i kupim dosta toga. U današnjem videu ću vam pokazati pa svega. Imamo New Balance nove tene, bila sam u outletu u Pumi, ima nova Coach torba, Ikea, svašta nešto. A ovaj video bi započela sa jednom predobrom rečenicom koju sam upravo vidjela malo prije na Instagramu. Razmislite dobro o njoj, a glasi ovako. Uvijek ćete pokušati spustiti ono što je ispod tebe. Tako da, mislim da sam sve rekla ovom rečenicom. Kada vas neko pljuje, ne osvrćite se i znajte koliko vrijedite. A ti ljudi koji to rade su uglavnom jako nesretni i isfrustrirani, a glume da su samopouzdani. Evo, to sam htjela reći i htjela sam reći da sam otvorila Vinted, tako da stavila sam već dosta artikala, dosta njih sam i prodala. Tako da evo, bacite oko, link od mog Vinted profila će biti dole u opisu. I što da kažem, za moje pratitelje ima 10% popusta. Tako da evo, navali narode. Ja bih htjela krenuti sa New Balance tenama. Ovo su New Balance 90-60. Znači, ja sam neko ko voli basic stvari, točnije basic boje. Volim ulagati u crno, u bež, pogotovo u bež, u sivo. Imam sive New Balansice, ali nisam imala bež New Balansice. Tako da, hoćeš li ih izoštriti, Miki? Ove ću sigurno iznositi, imam puno bež stvari, onako volim neutralne stvari. Moj broj, realna je veličina 40, imam već onakve sive i zaljubila sam se. Znači, ove tene su vrijedne svakog centa. Svakog centa, nije mi žao uopće dat na njih, mislim nisu bila na popustu, puna je cijena, ali evo, kad znam u što ulažem, nije mi žao. Sad, od Coach torbi, da, potrudila sam se za frizuru, ja sam zaslužna za frizuru. Od Coach torbi imam uglavnom male Coach torbe, međutim sada sam se kupila jednu veliku. Joj Bože, trebala sam se malo bolje pripremiti. Velika crna torba, ostavit ću vam dole u opisu ako saznam kako se ova torba zove, vjerojatno tu piše. Uglavnom, nisam imala nikakvu veću Coach torbu, tako da se stvarno radujem. Ovo je neka tote unboxing, idemo tu sad na TikToku. Znači, ovo nije obična crna torba, sad ću ja to vama pokazati kad je otpakiram, samo malo. Znači, Jennifer Lopez mi je otkrila ovaj brand, nju pratim na Instagramu već dugo. J.Lo mi ima super stil, tako da evo, dok nisam vidjela kod nje, vidite šta vam je influence i marketing. Žena ima influence globalni, a brate, koliko ste je napunili, ovo je dust bag. Kupila sam je na Best Secretu. Koliko je bila, ne sjećam se, ali bio je popust, čini mi se 30%. Evo vidite što dobijete uz nju, ovo mi se tak sviđa, znači ono možeš, ja vam ovako mijenjam naglaske, navikli ste, ne? Možeš ovdje staviti kozmetiku, pa kaj ja znam, vidiš ti, ovo je vezano iznutra u slučaju krađe, ako slopov neki bude išao pokrast i nemre vas pokrast, jer koliko ovih papirina ima, pa ja sam ovo trebala sve izvući na vrijeme, a ne da vi sad mene tu čekate. Ne, ovo je jedna predivna torba, vidite veličinu, otprilike gdje je moja glava, usporedit ću vam je s glavom, evo malo ću približiti da vidite. Dakle, što mi se sviđa? Sviđa mi se, vidi Mikija što skače, neće da se smiri. Sviđa mi se ovo suptilno C, uglavnom Coach torbe imaju ono veliko C, ima male pa znam, ali kod ove velike mi se full sviđa što je to C suptilno i ovako pleše. Ljudi, znači njihova koža, kvaliteta izrade, dole nije podstavljena, nema one mini kao gumbiće, ne.
Ali mi se sviđa oblik. Znači vidjela sam je na TikToku, nigdje je nisam mogla naći i odjednom, eto ti best secret, ovako izgleda iznutra. Stvarno ima ogroman prostor, možete dosta toga staviti i evo, ovo je tu prikvačeno, etiketu ću dignuti poslije, ali znači ja nemrem, meni je ovo tak preslatko, preslatka mi je, ovo ćemo isto dignut, evo, tada, sad ću ja to vama probat, kak stoji i s ove strane. Evo ovak. Nadam se da dobro vidite, uglavnom predivna. Ja sam fan malih torbi, ali preslatka je i kvalitetna. Znači Coach torbe će vam trajati. Ako uložite ovu torbu, dobrodošle u Coach family, obožavam je. Ja sam svoju prvu Coach torbu kupila prije, čini mi se 2 godine. 2, 3, nemam pojma. A sad idemo dalje, gledaj ovo. Jednostavno sam ispalila, sad sam došla ovdje da vam pokažem. Ovo sam kupila u butiku As Čapljina. Jedna predivna, malo mi je, uzela sam broj veću L. Predivna mi je ova boja, kao bež, krem. Ne znam uopće, nije ko ova kesa. Malo je tamnija, onako malo je specifična. Je li ovo okjer? Nemam pojma, uglavnom pišite mi. Od pamuka, 100% pamuk, znači toliko dobro stoji. L sam uzela jer M mi je bila na knap. Ne volim da su mi košulje na knap. Bila sam u Mohitu. Bila sam i u Jane Iredale-u. Ajde, prvo ću vam pokazat što sam kupila u Pumi. Ljudi. Znači ja inače nikad ne bi kupila ovakvu kratku jaknicu. Bila je na popustu 40%. Platila sam je 46 eura. Zašto? Zato što brutalno stoji. Znate da ja treniram. Vratila sam se treningu. Samo jako. Toliko ona dobro stoji. Ljudi, pogledajte vi ovu boju. Ja ne znam. Iće mi super. I na kosu. Ne, ja ću to vama ovako pokazat. Evo, pogledajte vi ovu boju. Boja je fenomenalna. Fenomenalno, osjećam se. Fenomenalno, tura za sve. Brutalna, mislim na tajice to puno bolje zgleda, ne? A tek kako će mi ići na ove tenke. Pazi ovo sad, kak bum mečali. Jednostavno, super se slaže. Super. Joj bože, kako mi je vruće. Samo malo. Ljudi moji, ja sam se napokon udobno smjestila. Sjedi, udobno se smjesti. Uglavnom, nakon Pume, to jest Puma jakne, koju sam baš onako nespretno pokazala, nisam zadovoljna kako ovaj haul napreduje. Kupila sam Puma tajice. Iskreno, ja nikad ne kupujem u outletu, niti imam prilike, zato u Zagreb odem možda 1-2 put godišnje. Pa evo, išli smo u onaj kraj Ikeje preko puta u onaj outlet. Ove tajice, mislim, bile su skupe, puna cijena je bila 75, ja sam ih kupila za 52,5 eura, ali ovo su tajice koje će trajati. Znam, zato što sam imala ovakve Nike ili ti ga Nike, jako su kvalitetne i postavljene su dobro i volim iznutra ovo što se možete stisnuti ili struk, jer ne volim kad mi tajice padaju. Neću se sad preslačiti, ali baš sam zadovoljna. I kupila sam ne znam šta govorim zato što nisam ručala. Ja svaki haul snimam gladna, pa to je strašno. Zapratite me na Instagramu ako me ne pratite jer sam tamo češće. Hvala lijepa. I ova svjetlo plava majčica, ovo je kao neka runner za ove trkače. Ja nisam trkač, mrzim trčat i ne volim trčat i ne mogu trčat. Jednostavno imam ravna stopala, imala sam jedan problem prije nekoliko godina, to je sad nebitno.
Ova majčica je bila isto snižena cijena, čini mi se nekih 10, 15 eura, 12, nemam pojma, nebitno. Sad idemo na mojito. Što sam starija, to sve više pazim na materijale. I mrzim kad dođem u butigu, u trgovinu i osjetim onaj polijester. Znači, nema šanse. Aha, prije mojita, da vidite kaj sam kupila. Jane Iredale Pomist. Ovo je na bazi šipka. Jednom sam kupila minijaturnu verziju ovog proizvoda i oduševila se. Ovo vam je kao neki setting spray za šminku. Lijepo vam sve sjedne na lice i toliko mi je nekako koža bila blistava, meka, savršena, tako da sam ga kupila. Bio je skup, ali eto, taj dan su imali 15% popusta i kupila sam Jane Iredale Blush, odnosno rumenilo u stiku. Ljudi, ovo rumenilo, znači imam još prošlo Jane Iredale rumenilo koje još nisam potrošila, pri kraju mi je, znači jeda košta 45 eura, s tim da sam ga na ovu cijenu platila 15% manje, ali to meni traje pa sigurno 2 godine, a stavljam ga skoro svaki dan. Znači ovo je prirodna mineralna kozmetika, izguglajte si, i nijansa vam je mist. Kad bi morala izdvojiti najdraži proizvod u kozmetici, ja bi rekla Jane Iredale rumenilo. Tako da evo, te 2 stvari. Zatim, da, pričala sam o materijalima. Bože, kako lijepa boja, a? Će mi stanati, kaj mislite? Mojito, savršeno. 100% pamuk, koliko se sjećam, 100% pamuk, jeli, valjda je. Ne, vidi ovo, evo ovak ću staviti i sad ovu moju kosicu, zamislite, meni se ovo ne da fakat oblačit, evo zamislite, ja sam sad u toj majčici. Moja veličina, 10 eura, onako stvarno prelijepo stoji. Ovako kad sam je vidjela na vješalici, iskreno niđe veze, međutim kad sam probala, savršeno stoji. I kupila sam istu takvu rozu, predivna je i roza boja, baš mi lijepo stoji. Usta moja, hvalite me, a šta ću kad ja volim boje? Šta sam... zaboravila sam na ovo, ljudi. Znači, brutalno. Imam jednu kožnu suknju, onako ovo je malo više za sredice. Joj, kako ću vam to pokazati? Samo da ja nju namjestim, pa ćete vi vidjeti kako to izgleda. Znači, kako sam bila u Zagrebu i u Varaždinu smo bili, sad mi je ovaj naglasak ostao. Jednostavno, ne mogu si pomoći, ne mrem si pomoći i to vam je tak. Tak da trpite me, kaj da vam kažem. Ako me ne volite, otpratite me, ne znam, evo. Ako me volite, ustanite, hvala vam. Vidite, predivna bluzica. Ovdje mi se sviđa ovaj zlatni detalj, ona lijepo stoji, ne ispada vam ništa tu, dekolte, sve fino drži, čuva. Viskoza je u pitanju, 25 eura. Nije mi žao dat kada je nešto stvarno super materijala. Sad ću vam ja točno reći. Većina je bila viskoza, da, 70% viskoza, 30% polijester. A mislim, ne volim polijesterčinu, ali mora ga negdje biti, šta ću ja sad? Joj, kako ovo dobro izgleda. Jedva čekam, predobro stoji. Tako da, mojito bomba. Pa je li moguće da sam ja ovako brza? I još mi je ostala samo Ikeica. Ajmo mi na Ikeu. Znači ja svake godine, kad odemo u Ikeu u Zagreb, uvijek mislim, ma neću ništa kupiti, ne treba mi ništa. Ljudi, ja ne znam za vas, ali za kuću meni uvijek nešto treba. I na kraju, evo, potrošili smo nekih 35 eura. Znači prvo, ovi podmetači za lonce, kada je nešto vrelo, pa ne stavite na to. Trebalo mi je, jednostavno mi je trebalo. Rukavice za čišćenje trebale su mi. Pukla mi ova moja što je imam, rukavica za pečnicu. I kupila sam novu, ne? Odlična je, sivo, slagat će mi se uz kuhinju. Zatim, ako ste gledali onaj moj video kada smo ugostili Mirzu, večera za 5 kod nas kad je bila ovdje, i Vlaho je pravio, to je zajedno smo pravili,
smokve u prošeku i nismo imali baš čaše za serviranje, pa smo servirali u vinske. I ja sam Vlaha upeglala, ne, moramo kupiti ove čaše. Kupili smo samo 2 jer stvarno nemam gdje s čašama. Treba mi veća kuhinja. Tako da evo, zadržala sam se na ove 2 čaše. Ja ću to ovako slagat oprezno, da se ne bi nešto dogodilo. I naravno, idem ja Ikeom, kažem sebi ne treba ti ništa, ide ravno. Kad vidim ovo. Šta je ovo? Ovo vam je za prosijat brašno, vidite. Predobro, ovo mi je baš trebalo, zato što sad je sezona kad se mijese proteinske pice. Ljudi, morate probati proteinsku picu, imate recept na mom YouTube kanalu. Ja je obožavam, ne samo proteinsku picu, pravila sam i proteinske tortilje. I tako za mjesec, za prosijat brašno, super. Trebale su mi škare. Ovo samo pada. Tako da smo kupili ove 2 u paru. Sad ne sjećam se koliko su koštale, ja vam neću govoriti cijene. Ovo se sjećam koliko je koštalo, sjećam se jer mi nije trebalo. Ali sam ga ipak uzela. Ova pjenilica, pobogu, više koliko, ja ne mogu se sjetiti riječi na hrvatskom. Za pjenit kavu ili mlijeko. Bila je 99 centi. Je li mi trebala? Nije. Hoću li je koristiti? Neću. Pa možda hoću, ajde, potrudit ću se. Ali evo, kupil sam jer sam luda. Aha, ovo su one vrećice za dubinski. Slične koristim od Lidla, ali evo, nešto, baš sam bila kuriozna pa da vidimo kako je to u Ikeji. I ovaj rezač za tijesto, bome, nije baš ni jeftin. Ja mislim da je bio 4,5 ili 5 eura. A treba mi jer mjesim tijesto sad. Sad je ta sezona. I Vlaho je sebi kupio kabel jer mu je onaj na punjaču gotov. Ne, istrošen. Ljudi moji, koja je lijepa boja. Ljudi moji, mi smo gotovi, pa ja ne mogu vjerovati. Drago mi je da sam se ubrzala. Evo, sve mi bježi pogled na ovu moju novu coach torbu. Ja ne mogu, opet ću vam je donijeti samo malo. Ja ne mogu, koliko mi je slatka. Pogledajte vi ovo, koliko mi je slatka. Prostora masu unutra. Sviđa mi se što se lijepo ovako i zatvara na dugmić. Evo, ne mogu jednostavno doći sebi. Ovo je nešto... Ma ja sam luda totalno za torbama. Ali što sam starija, to sve više ulažem u kvalitetu. Evo. Jednostavno jako mi se sviđa i to vam je to. Aha, ovak. Evo, namjestila sam ga napokon. Tako da evo, ovo bi mi možda bila najdraža stvar iz hola. Ide prvo ovo, pa onda New Balance tene, pa onda ona Puma jakna. Eto, dragi ljudi, to bi vam bilo to. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala vam. Vidi ovo. Hvala vam što ste me slušali, hvala na pažnji i evo još jednom da vas podsjetim da sam otvorila Vinted profil. Ja stvarno imam puno stvari koje ili nikad nisam nosila ili sam ih jednom nosila i stvarno na kraju prodam po baš bezveznoj cijeni. Tako da evo još jednom ponavljam, posjetite moj Vinted profil, možda nađete baš nešto za vas. Imate 10% popusta kao moj pratitelj ili pratiteljica, uglavnom pratiteljica jer mene, ne znam jel me prate muški. Ako me prati pokoji muški, komentiraj slobodno, baš bi voljela čuti komentar. Ali evo, drage moje žene, vas je ipak više, preko 80%. Bacite oko na moj Vinted profil, zapratite me na Instagramu, također je dole u opisu profila, link i evo, to bi bilo to. Nadam se da ste mi dobro i vidimo se u nekom sljedećem videu.